anh ấy lấy chân đâu nặng ngô ấy với nè press conference kanan kova namru na an chan chin bumi te an be she ai in local kadai maya khochiale rasur na sa takara in local tha alo mum kan ti tak takani voina kan press conference an nei tura kan thu pui per chu Mizoram Law College zirlai te ma a ni som thum pakhat thasari som ni paruka kan chief minister pulal duman thuwa soya kan ram in rim na chungchang thu adik tok lo le derthawng taka asoina khang khan mi pui le kan zirlai te le abik takin thalai teril ru ani lo lama a huai sualang ti kan lava chu wangin thu dik kan khiat chang te nan khata athu soi dik lo te ka mi pui ne na adik zo soya filfia kan tum don ani amma saberin asoya khan apoimo chu he zuni somthum sang ka chakwa somriat le paruka delhi in rem na sai na kha Mizoram io telova MNF tele home ministry na sign chavani tia asoi miril ruwa diklo lama ruai lu tum na le thu dik tuan king lo ania ama saberin kha in rim na kha aron soidana kan Mizoram Peace Accord anilava Peace Accord kan ti China Accord anilave Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani e atia ala soidik chuang ta reng amai ro chu khovel le India ram le Zoram mi puina olsam taka kan soina chu Peace Accord kan ti veka chu e yen ni lovetia alet ling zong soitum ka rale lam ti su helam ral ti ro ti tir chal tum ang de bania ainang le amai ro chu ama ngei po hian a soidik chuang ta lo re Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani na taka chuan ei a original ania Memorandum of Settlement aum zia kan rivik maya memorandum chu thil chin chia tlak riat reng tu in settlement chu settle chu ching fel rem fel tinania mizo tong chuan da don ila rem na thu thung ti khian alet dik kho chu wangin udo makhan adik lawati ka ai dik lo zo kin ron soi ta ge ya ani na tak achunga injia kai Memorandum of Settlement ani ai nga po lo ni sila rem na thu thung mizo tong ina nia khovel te Indiaram te Mizoram ina aul sam zawnga kan soina chu miram inrem na anlo siam to soina na an man akot kha mangin Mizoram Peace Accord tin kan soi mai china achunga ziak ero chu Memorandum of Settlement ania kha puduaman Memorandum of Understanding ani Memorandum of Agreement ani atia poka alo tiani point kan ngai dam tawa maro chu adik lawani tia adik lawzo ka sril fiat tu maka kha ero chu midang te laka thretam big ni tuma in soi fiat tuma fiat chuang silo ani awang yen kha ani natak mi puinan fiata kanan du ani apani le da chuan ei Mizoram kan tel lova Home Ministry le MNF
political party pakhatte inrem namayani atia hey hit dot ani khata sign tu teka India ram io tu Home Secretary pradana ani Home Ministry Home Secretary mayani ati amaila Home Ministry yen India ram io ani Government of India io ani a subject zirina sign tu hetiang thila chuan home in an subject ani awangin an sign na ramdang de na in sum don tun na agreement chu ni sila commerce lam secretary mo foreign secretary ne mo an sign turania chung tena an sign chu foreign ministry ti mai lo commerce ministry ti mai lo India ram government of India ayan o lo ti lo tu mai nan o India India ram ai o ani chu tiang chia chuan India ram ai o in Prime Minister rim ti na in Home Ministry in an subject ani awangin Home Secretary in Government of India I o in asay na tin Mizoram Sarkar Union Territory I o in Mizoram Chief Secretary Pulal Khaman assign boka assign line anua kan mu theu kha Pulal Than Hola khati lai Chief Minister tepo an thu an ve vek ani tin MNF I o in Pulal Dengan assign na tin MNF party I Pulal Dengan a o a ram nuaya MNF underground sarkar I po a o bok ani khati lai khan party president le sarkar president thu mun ania chuven Pulal Dengan kan ram nuai sarkar le MNF party I a o ani chuvangin herim na sign hi Government of India India sarkar le Mizoram sarkar I o le MNA party le sarkar I o pathum ten an sign ani a in kami sign tu jinga tel Mizoram I o tu Pulal Khama tel lo anga Home Ministry le MNF sign mayani atia dot chiang takasoite Chief Minister dot lian tak asoya ngai dam thei ani lova apoi mo em nimin lama po kan ho tu lian ten Pulal Khama ngei an va koma itele ni lom ni kha enga tinge puduayen itel va soita antia tele Mizoram I o in Mizoram sarkar I o in kasain ania lal khaman kasain ani lova chuven khami ka tello anga soika diklo tak ania fellow takani alo tingat ani aladama ani po chuvangin etianga kan zoram mi puite kan chalaite kan jirlaite thudik lova kai hertuma mi puina voin le atuka dot ani ti kan riat le mai tu mi pui kan law student ho ma a le dan chiam te ma asoi adik lo ani hemi thua kan soi bel du chu mana kan jir lai pol pung khom pui ma thu so ari ko pom fik a khan sang khat zakwa som sari le paru jun ni som thuma Mizoram akot chu peace akot chu Shillonga Pulal Dengale India sarkar I o in an saina chumian sign lai chuan kapu cho chu ngaden keini po kan ve ring atika kate khin chu Euphrates lui kama isuan kami luya baptisma chan lai kan kapa ne na shira kan ding ve ring
chu ti ang vela ang lo chuan Shillong akot Mizoram in kan nei lo chu ven hei do ta po do naran ani lo sai tiat do tin elaya kan soi le du chu khai in rim na khan India ram mi pui zong zong a huam ani India sarkar commitment hi mi pui commitment ani Mizoram mi pui min huap ani Mizoram mina khati laya kan chan sarkar ai o in assign awang in le chief minister remti na sign ani awang in Mizoram mi pui le sarkar ai a o bok ani tin ram nuai mi po sarkar le party ai a o bok chuven India ram Mizoram MNF ai an o vek an o lo tila India Prime Minister nena India sarkara kwan khatilai kan Home Ministry sign mai lo India sarkar le ami pui aya o leinem juti ila mi in minnu izat ngotam ulal duo ma hian ani le Prime Minister nena khatilai Home Ministry sign mai kania India sarkar ayan o leinem ajuti ngamem juti te se anara bulian ngotam chuven abol mo lutukun khang mga chalai tele kan zirlai tele mi pui ril rusu khekna ti koi a fui pora kal pui tum hi thil pui tak ram foi tu tan ram foi tu per tan chuan ti hau lo tu ani adot lia kan soi le du chu inner line permit kan pek chuana inner line heta kan regulation le masa Bengal Eastern Frontier Regulation na sharp ho hun lai atanga sarkari na orderan siama Mizoram adua piang phal na tel lova anlo lu phal lova anlo ti ka India India independent nu khan an chom ta seila kha sarkar order ka inner line permit pek chuanan man anita chuven inner line regulation ani kha soi ama zong po in sarkar order tildang atilan tel ngai lovin akal ngara Mizoramin kan mangani amma ero chu kha mai ka kan du tok lova kan rem na ku chunga kha regulation mai kan lovin khan or sarkar order mai kan lovin nget le juala a umnan kan inrem na thu chunga kan ron lata a kan phal na lo chuan hei India sarkarin anu kir lawang ti ka kan du dan kan tran na po niya ama ero chu na Mizoram sarkar ron lo chuan ti china kan dai kan tan aja thak lova amoye kan ron chewa inrem ti lo chuan a result tur po musafik kan ni chu wangin ama a Mizoram mina kan nei ya lo regulation le sarkar order ringo takal ka in rem na tutunga kanda ta nget le jualani soi ne plamani lo nget le jualin in rem na tutunga India sarkar Mizoram sarkar le MNF ten kan sign nana atel ta zo ani chuwangin Mizoram sarkar ron lovin hei India sarkarin apai lawang tia ka kan tel ta ani tin kha ke ni chuan kan ngai poi mo wangin ama pua derthawng riat ni lem lo ka nget le juala da kan tua wangin rem na thu thunga kan da ta chu mai chu ani lo hei hi nget takavon tlat kan tu mani atulang jela Mizoram
humhimna ania wangin ngetaka kalpuya da kantum chat India sarkar hian ronti dang lampo antum kherpo kan ringlo a result turan bu sa kan in biak nan soi an ang ania wangi tin chuti lain keinin anron tumani vai chuan ti lo in ro sak po antum lo lai chuan chul ber po kan ti lo an ti po kan ring bok lo ama ero chuti laya hi antu chuan an pai mai ti chin kan biak chata a u chuak lo va kan kalpuya ngai ni chuti lo chuan antu chuan an pai ti ti chief minister in a derthawng zawnga soi mai ka phothira le rang chalan kung orian venga huisin o le doi o ram huai hovin an tre rang angkan Delhi mi chuan tun chum chief minister chu doi o antia an rau chua kang ti la om tak ani ron ti ma se adik chatani adot lekan soile du chu eta kan ram leilung ownership and transfer of land article 371G a kan da khami chung changa kan kut ngei kan ti ngei turani ti kan ngai Forest Conservation Amendment Act India sarkar ina siama security thildang a chuan hei India sarkarin ama in ati theyang ati aka kan ngai dan chuan article 371G a ownership and transfer of land ram nei tu ni na le ade a transfer na dan chunga parliament ni lovin Mizoram sarkarin thuanei ti in zia kuau a oma wangian soinon lepo chulwa kan thunei na sa a kan ngai ani ama ero chuti chung chuan keini chuan huisen o kan chua minron huam lo anef and Forest Conservation Amendment Act hian eng ti kong main min huam lo article 371G a ownership and transfer of land kan nei ti kan ngai dan ni ma sela chuti chung chuan in ron ti roka ge tin kiu kan lo khora kan assembly a MNF sarkar lai hei kan du lova min huam lo kan pom lo ti ka kan pas lo ma ila min huam lova kan ngai sha ka at azuk thal fang char nan kan lo in kiu kan lo khora huisen o kan lo chuan an ni chu an ron sarkar de ka doi o mai ni lo an pon fen trong kam moi lo ni su sela an pon fen lo limin ron da lut mai ro wan tia kha Forest Conservation Act ka Mizoram an lo pom vi ngal ringot in pom ngei turani ti khulamina ron nor na po om lo kan an tu sha ringot how sha an pas ringot hei hi chu apoito atingani chu wangin tu contract e moti thalo tu supply e moti thalo ti mai ang anilo kan ram leilung nei tu ni na parliament pialama constitution ina min pe khami tu pui tu ka chu Mizoram tan hian a huat thala per ani chu wangin hei dik lo kan dia kan du dan chuan rang theang perin special session ko le sela hei kan rem ti love MNF ina an phallo kan phallo ti thale sela hausina atani kan duani amara chu an tulavani point adotya pathian le mi puite jara kan sarkaranga kan pas masak
berte zinga atelam kan thu pas ka he nei tu ni nei Mizoram kuta thang thar te kuta kan lan le hala chu tuna heta aron soi zinga han soi te la po apoi mo em ani tin adot lea kan soi le du chu kan in rim na han in ila memorandum of settlement achunga yan government of India have all along been making earnest effort to bring about an end to the disturbed condition in Mizoram and to restore peace and harmony. Towards this end, initiative was taken by the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. India hi a involved ani achunga in siak vek o ministry tu tembole MNF fo shine ang leka soyaka adik lo na sarudu India sarkar in Mizoram ram boichin filna yin voi tam tak na satakina titawa hemitua yin late Prime Minister Indira Gandhi pokon na satakin apulchanin atitawa chu apula ahon atlang ahan hon chan nan po India sarkar involved ya Prime Minister involved ya lado anran sam masakani heti chunga Home Ministry le MNF ho shine leka lom bole ti ka chu adik lo chiang lu tu kan iti yen asoi chuti lain kan Chief Minister pudu ma yen rim na yen abung le chang tina yen ka tel fik ani Article 371 jipo a chiang berkani atia a chiang berin arsal masha pera atangi aten kan tikop chuan chang thartin huat na chang kan retu ni mi puin ei chu huat na chang kan retu warning na taka kan pek lo pe chuan atang te a hal zo le reu re fang te lo takani ti rem na siam lai chuan mitin mai ko ran foi tu te official te akan dan thiam te po thei topin an beya ke ni lam thumin ron puding a ron pon tin Indian lama watan ponom thei topin kan katilai kan sarkar foi tu te point anti pudua point kambia kalvel zinga chona tel amma ero chu midang aya engkim amma ina ati vek ammaya anchua hi anilo lutukwa pudenga tenen putona tenen delian omlaya an indor na zong heti yan kan tia tribe ti pudenga ram noi kan headquarter an lo kala ti chuan cabinet kan thu khoma atha kan TMT kan thir veka emi chini kalpui potula har shadna omanile kanin ron don dia kan dia chutianga ram noi cabinet tenen po in ron veka tin khatilai khan keichu ram noi headquarter ka omawang in englai poa khamit lai bora pudeng nena delegation zong ale apula thuring chu tuna kan ho tu pa kan deputy chief minister lui putona kan american ho tu pa hi ani chu vain ani point a rechianga khalaya te pokan nakina ani point aron soibel karinga tichuan tuna yan kanan soidu berchu eta yan thu soi til dang ni lova Mizoram le nam tana ram le nam shalna mi pui ram chalai zirlai te heng ne na thu dik lo ngai koi thei tur anni chu ka tilai kan an la piang lo valom tia repair ang maya in sril veka thu dik lo tu hi ap kan tia aten kan tia chu wangin ei he athu soi thu dik lo hi anu kirle turani a withdraw turani mi puya ngai damadil bok turani
ngay đâm deal na tham liền pui pui le asui chu ven ngay đâm deal tu ra ni okas ni som panga sang ni som ni paru malam nge in adil tu ra ni adil lavani chon atulang jerin MNF party point malak kan dumani tika voina kan soidu chu ania zona in du le zot pula inei kan syang kan putona katilaya udenga pula at apply bordon po chu chuan zak poka poka anin soitur ana ilan soi be sila ichuan azo ponzo chena